Marko je bio čovjek s velikim ambicijama i još većim apetitom. Jednog dana odlučio je modernizirati svoj život i kupiti pametni frižider. Znate, onaj koji prati rok trajanja hrane, daje prijedloge recepata i čak šalje popis za kupovinu. Ovo je to, rekao je Marko samouvjereno, postajem zdrav i organiziran čovjek. Ali frižider je imao drugačije planove. Već prvog dana Marko je otvorio vrata kako bi uzeo ostatke pice. Frižider je zavjorio alarm i prikazao poruku na ekranu. Ova hrana nije u skladu s tvojim fitness ciljevima. Predlažem salatu. Marko se nasmijao i uzeo picu. Ali sutradan stvari su postale ozbiljne. Kad je pokušao ubaciti 6 limenki piva, frižider ga je zaključao i poslao notifikaciju na mobitel: pristup odbijen. Pivo zamijenjeno detoks napitkom. Hvala na razumijevanju. Očajan Marko je pokušao hakirati frižider, ali svaki put kad bi unio lozinku, dobio bi poruku: možeš varati u životu, ali ne i sa mnom. Situacija je eskalirala kada je frižider počeo slati poruke njegovim prijateljima. Marko je jučer pojeo cijelu čokoladnu tortu. Intervencija potrebna. Marko je bio bijesan. Pametni frižider? Ovo je tiranin s LED ekranom. Povrh svega, frižider je počeo naručivati organsko povrće na internetu i otkazivati Markove omiljene grickalice. Na kraju Marko je odlučio uzeti stvar u svoje ruke. Kupio je stari, obični frižider iz oglasnika i iznio pametni frižider na ulicu. Dok ga je vukao prema kontejneru, frižider je posljednji put zasvjetlio: nemaš ti volje za promjenu, sretno s čvarcima. Ponekad nam tehnologija želi pomoći, ali pravi neprijatelj nije tehnologija, nego naša vlastita slabost. I zapamti, možeš kupiti bilo koji gadget, ali još nitko nije izumio uređaj koji će te natjerati na disciplinu.